Kapwa manin si kabakbakitan. Yung ka mga tanakikaro ba na di ka pa nakalutaw ay nawaw. Nagluto ka kuman atad da ka met. Amo managapo kiti talon sa pitaglutaw. Ada ka mga asawak. Inton kon si katintuon ko iti dalikan nay. Ay, amom ka day ti sarsaritaan da dita sango ti store ay nawaw. Manyamanan day ta in marmaritis da. Jay kanu balasang ni Dora. Pasikog kanu mat katawang pay asawa na. Na, ay asino kumangay ti amatisigug na ay nawaw. Wah. Ay kasigurado a lalaki Na, Agsikog ayamat no di katatawan huno kapre. nawan la di mo malawlawat mo bakitan. Yung kakagluton to mabisina kaon. Mangantay ko man ngam di ka pa'y mila nakalutaw. Makapasuron ka man nay. Ay, saan ka day akadwam ni Dinay di pagpapaayam a beauty shop? Opo, apay. Ada ka di mang sarsarong karkan kwa na ba raw? Na, apay damagan nyo. Adu ata na pintas mat ni Dina, sanaya. Ay nawaw, agpaiso tay atap ko. Anya ka diti atap yo, may papankan ko na. Ay, saan mo nga amon? Basta, ada atap ko. Saan ka di nga damat balasang mo? Kat, apay kumano adda. Agkasapulan kami iti kadwa iti parlor. Ure para dalos. Tainton makasursuro. O, di kadwa minton, nga agparlor. Anya, Agpapintas iti tattao, kas jay. agpapintas ti anak ko. Kat, isumot ti trabaho mi, ti mang papintas. Beautician nga ron. Saan ka di akas jay ti Ilocano na day jay? Beautician, mang papintas. Sige. Ibaon ko to. Tapno adamat trabaho na. Dahil na sumangsango iti sarming nga minti aramidan na kahit ay nawaw. Nakita ti bagbagam anak sikog abalasang. Saan mat ama sikog? Ay nawaw. Saan yu siguro anadlaw tanalukmag ngamin? Saan akas jay ti sigot akababagi na? Limok magam sana masikog. Intun kwan indarumda ka iti kinalay mo nga chismis. Maritis ka launay. Uray ko manupod no matilaw-lawat ay nawaw. Idi nga min nakita dakkel ti tiyan na. Kat gaputa di makkel ti tiyan na talimok magmasikugan. Ay basta masikog nga min ti panagkitak nanang. Ay na di ka man chita. Laglagi pa nga dama anak mo abalasang. Di mo lam mo ti mapasamak. Sana maramid ti anak ko dayta nanang. Paputed ko ti tenged ko no mapasamak dayta. Ay na, agsaw ka manan iti saan nga umnaw. Apay akanayon nga agsalabay da manong Tony kanti balasang yun, nana. Nagkatrabahuan da nga men. Nadagkat da iti tunggal maysa. Agayam da, kunak manlagan. Ay, kunak na agasawa da. Ay, sasawamat nga ubeng. Kasta nga min dadadi kan mami. Agsinsin na labay da no kwa. Awam madakas na no agsin na labay da agayam. Ay, awan dakas itimbagak nana. Nagdamagak laang mat. Basta, saan da nga agasawa? Mabalinda ti agasawa. Kasta ka di nana. Imob-obingan ka, amom asaludsudan dayta? Dakas ka di agdamag, nana. Apay ngay amasuron kayo. Saan gamin nga umno ti salsaludsudam nga ubeng? Di ta ka man laangan. Apay, asino ti kasuron mo takas ta ti itsura. Ay na, masurunak man iti ubing nga awan ka kan ti bagbaga na. Na, ubing laay kasuron mau. Ay, awan mo na bakbakitan ay nawaw. Nagadukid din ti damdamagan na. Ngam ti ubing, nalaing ti obserbasyon na dayta. Saan mo alala ang ti maysa nga ubing? Saan nakaskin ka nalaing ka nga agatap ka nagchismis. Maritis ay nawaw. Kayat mo asawan. Nalalaing di ubeng ngam siyak. Awan imbagak akasta. Saan ka lang makawawat, kunak? Nagmade, ti warwaras mo asa o si Kachita ay nawaw. Anya kumamanan nga iwarwaras ko nanang. Magbagam ka no masikog manan ti may sa abalasang dito'y lugar tayo. Agpaiso mati magbagak nanang. Uray putdan dati tenged ko no saan nga agpaiso. Nakita ti dua matak. Ay na, dayta ka manan. Sangkay bagam nga ipaputed mo ti tenged mo. Maramid mo ka di dayta nga ibagbagam. Ay na, uray kitaan niyo.
Nakita dagiti dua amatak. Dakkel ti tiyan na. Ay na. Di ka man si kaachita at chismus, ha? Kanayon ka ijay ili si Katoni. Impanda ka nun ni Berta iti ospital. Naganak ka din. Na, apay ko mga aganak at saan matamasikog? Kano nagdakkel ti tiyan na, hindi nagkita kami. Ure dakkel. Sana si Kugday jay. Ha? No saan asikog? Apay nga ron adakkel ti tiyan na, ay nawaw. Ay na, ada ka no sakit na. Iso din makaltichan na. Ay na, nakakaasimat. Ay, kasta ka day. Kasanon ngay ni Berta. Siyempre, inopiraan na. Inikad na ti tumor. Kanjak amo pati kunada na ikat iti tiyan na. Nadamag mo ka din ti impang tati inana. Ah, anya timpang tatina na. Kinukuna na nga idarum na kayo. Taparpardayaan nyo ti anak na. Anya, apay nga idarumnak, ay nawaw. Imbagayo ka nung ngamin nga ora ipaputad mo titenged mo. Masikog ni Berta kung kunayo. Ita, sa magama masikog. O, anya ngay, ipaputad mo day tatenged mo. Apay nga alusiisin kasi ka. Anya problema mate. Ay nawaw. Ay, nadamag mao nga idarumnak kanuti ina ni Berta lakay. Iti anya akasaw tinangidaruman na ka. Ay, kwa. Ni ngamin Berta ganak na. Ada iji ospital. Saan mo't gayam nga ubing tilinaon ti tiyan na. No di kat tumor. Kan jak amon no anya pa'y tinadumagay ni katay ti tiyan na. Day tate kung kunak. Agnakam kami siguron. Day takinalaing mong agmarites. Ure kumano po no matilawlawatem ay nawaw. Ay, kwa. Tulungan na mang kinilakay. Aha! Kadwaan nak to mapanidya barangay. Ay mabay na la mapanijay. Amo ti kadwan tin lablabid mau. May libak mo pa'y ayakin alpas ngayon lawlawat mau. Amo dan. Isungag nakam kan. Itata nagmulta kagapoy ti kinalabid pao. Aramidam ka di pa'y ay nawaw. Hindi nga min nakita kadakkel ti tiyan na yung pagarup ko ano masikog ay nawaw. Apay no dakkel nga ron ti tiyan ti lalaki masikog nga ron mait. Ay nakat sa bali asaritaan day tanan ang saan nga masikog no di kat butsyog. Ay adalat tay rason mo. Ay na, nadidigra ka mat siguro na nawaw. Imbaga, tadida imbaga nga ipaputid mo tatenged mo isi barangay. Masurunak mat kiniberto. Di nakpay sinuportaran mat idi darumdak. Agsipod tadi na yun ang tiaramid mo. Ikabain natin kinalabid mo launay. Sayang di pinagmultam ay nawaw. Nakitak damanong Tony kan tibalasang iyo ang napanday di balay ni Tony nana. Kat apay kumano nakitam ay nawaw. Saan ka di nga imbagak nga agkatrabahuan dalaang. Apay akanayon dangag sa labay nana. Kastan samot ti bakla. Nalaing nga makisin na labay. Saan ba't siya daduma, nana? Ado ti makikita ka bakla? Ngam saan da asal sa labayan ti kadwada magna? Kat, anya ti kayat mo asawan si ka nga ubing? Mas daawak lang, nana. Isong agdamdamagak. Tamag man dyan na mao no apay nga ijayan dato ni ti pagawawidan na. Saan kat aditi balay? Dinamag kon. Ngam imbaga na nga as-asidig ka no iti balay dato ni apagawidan na no kas jay amaladaw da nga agapoy jay ilay. Apay nga min na maladaw da nga agawid. Hindi sa pain da kuma. Ado nga rog ka no mati customer da. Sayang ka no panawan ida ti customer da. Ada agpaunat iti buok, ada agpapukhes, ganda dumapay. Saan nga min na mauawatan tagtutuboy ta? Apay matanay bagamday ta. No mapanti tao iti parlor, mapanagpakulot. Ita sana yung mapanagpaunat iti buok. Ano ba yan? No iso nga rod ti kayat damay. Hindi mo ka di madlawa lumuklok magti anak mo. Naima siguro ti kang kanan na. Manipod nagtrabaho kat kasjay matan. Ay ka na saya at ngam. Kasla sa bali di madlaw ko. Anya kumamat ti madlaw yung nanang. Pagawidam dito, itakasaw tayo itinalapat. Sige, mapanak to'y jabalay dato ni ta ibagak nga agawid.
Ay, rumbang laang. Kanayon nga ni Jabalay dato ni ti pagawawidan na. Sige, mapanak lumala mi Jabalay da. Nakitam ka din na si Mangput dato ni. Ay, una na. Kadwa na Jabalasang iyo. Sigurado nga dada iti silid tigayim na nana. Ah, nakitam ka din nga agkasilid da no kas di maturog da iti rabi eh. Ay, una na. Kanayon akmatama pan makibuybuya iti TV. May sa ti silid da pagturturugan da adwa. Ah, intama nga ro di Jabalay da. Ay, umunag kayo latan ta nakalukat matiri daw da. Saan ko nga inre kapitay rimuarak nana. Dala nga ro. Umunagak laptan. Tunay, ayan niyo ka de, umayak man. Ay, ada kayo dito salas? Ayan ti anak ko. Ay, ada dita si Len. Awagan nyo atap no rumwar. Ah, ay, anya ti kaya tasawon da ito. Apay ngagkasilid kayaw. Ay, kuwa. Ay, damagan nyo kan kuwa na. Isumati may nakikaida iti silid ko. Anya, ti sinalbag a babae. Hay! Umay ka man tay pungot-pungot ka! Apay, anya tinapasabak. Apay nga iguy-guyod mo itay ti anak mo. Ay na, masurunak iti day jay a babae nanang. Nakikaiday ti may sabakla. Ay, masapol nga kalaysada iti dadya bakla. Ay, tanusan, dapot dakit ang ganda. Ay na, apay nga rin yawid mo pailaan. Ijay nalata ko mabalay dato ni at pag-asawaan tayo ida. Ay, agalwad da ita babae kanyak. Sige, intayo. Tama nga numanayunak pa iti impalak am ko kinkwa na apungot kas kadatong pa. Insublik tanak ko tamasapol ngagkalay sa kayaw. Anya? Makikalaysaak? Ay, no way. Salbag ka bakla. Apay asin ikugam ti anak ko. Ay, isuti may nagpasikog. Intesting milaeng. Saan apat nga may Jabalayo? Salbag ka bakla. Manikog. Aggargaraw ka babae. Gamang sikog kamat gaya may ti babae. Sinalbag ka. Ay, saan ko nabasol dayta? Diyan na cute aking basol. Imbaga na tistingan taman. O, di pinadas mi. Ano fa? Anya ti pinadas yaw. Kwa? Ay na, diyan mo nga ibaga. Kababain. Mangagda. Salbag ka kitday. Kunak nugugwardya am ti pindang. Si kamat gayam ti mangkalong. Anya timbaga ni tunay. Imbagak, ano di na ikasar ti anak ta. Putdak ti tenged na. Kahit, anya ita ti makunam. Kanayon mo nga ilablabid ang nasikugan ni Kastoy. Nasikugan ni Kasjay. Ika nga ron mo ilabid at ti anak mo ka nasikugan ti bakla. San mat gayam ang mapagtalkan day dya bakla nanang. Ay nawaw. Uray bakla ta babae. Imasidag. San matapod no babae dakit. Kuntirad matlaag ti kinatao da. Ay nawaw. Ay no, sinalbag kiti day dya bakla. Isukit din tinakadisgrasya ti kakaiso ng anak ko. Sikay tanti chismisan ti tao. Akas matlaang iti inararamid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo.